Uw'agaciro wowe wakanze subscribe cyane kuri channel y'abasirimu kandi Imana ikaguhereza imbaraga zo gukora share kugira channel yacu igere kure. Kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe impamvu Ububiligi bwaba bwohereje abasirikare b'abakomando ndetse bayo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'abakomando bagera hafi kuri 500 aho baje mu burasirazuba bwa Demokarasi Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru atangazwa n'ikinyamakuru The Great Lakes Eye aravuga ko ku itariki ya 17 guverinoma y'Ububiligi yaba yarohereje ingabo ndetse n'ibifaru by'intambara udasize na drone muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo zitoze kandi zongere ingufu ingabo za Kongo FARDC n'imitwe bafatanya ya Wazalendo FDLR udasize n'ingabo z'abarundi ziri gukubitwa umusubirizo n'igisirikare cya M23 kugira ngo birukane inyeshyamba zihuriye mu ihuriro Alliance Fleuve Congo M23. Ubu zirimo zigenzura uduce twinshi two mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo bivugwa kandi ko bahari ku mugaragaro hagamijwe imyitozo abakomando b'Ababiligi, bivugwa ko bagera ku basirikare bari hagati ya 400 ndetse na 500 cyangwa kompanyi ebyiri biteganyijwe ko bazafatanya n'ihuriro ry'ingabo za Kongo FARDC ndetse n'inyeshyamba ziri mu mutwe wa Wazalendo Mai Mai Nyatura ndetse na FDLR yasize ikoze jenoside hano mu Rwanda. Abafite icyicaro mu nkambi ya Ruwama maho muri Kindu, umurwa mukuru w'intara ya Maniema. Ingabo z'Ababiligi kandi zizanahugura abarimu b'igisirikare cya Kongo bo muri brigade ya 31 y'imitwe ishinzwe gutabara byihuse kandi igatabara aho rukomeye. Iyi nkunga y'Ababiligi rero bivugwa ko ije ku kwezi kwa buki kwa Kinshasa i Bruxelles, aho Ububiligi buri gihe buvugira Demokarasi Iharanira Demokarasi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi buhatira kurwanya u Rwanda ndetse bakanabafatira ibihano bigiye biraba bikomakomeye, kabone niyo byaba bisobanura kurenga umurongo runaka, guhungabanya imipaka gakondo no guca intege inzira ya diplomasi y'igihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi bikaba biri mu bintu igihugu cy'Ubudage cy'Ububiligi Porto ubufashamo igisirikare cya FARDC ndetse na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu Bubiligi kandi nibwo buherutse gucana umubano n'u Rwanda, aho abadiplomate barwo bahawe amasaha 48 kugira babe bavuye ku butaka bw'u Rwanda. Ababiligi rero ubu ngubu bari mu kwabuki na leta ya Kinshasa ndetse na leta y'u Burundi bitewe n'uko bari kubashira ibitwaro kirimbuzi byakwifashishwa mu gihe baba bateye u Rwanda. Mwarakoze rero mwebwe mwakanze subscribe kuri channel y'abasirimu. Uyu ni umwanya wo gukora share, like ndetse na comment kugira ngo bitugeze kure channel yacu itangire igira abasubscribe benshi ndetse na views nyinshi. Njye nari umuhungu wanyu
ukabengera. Amakuru yo nakagaruka naho mu kanya gatoya turi imbere ku mirongo yo ku rugamba.